mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami, karibu mumwoyo kwanje, Embo mwami Nyasaye okwelesa elituko lya nnondi kutola okwibalana nende omuwulilisi abundu osi ali saya Nyasaye elituko lya nnondi olwa kwinjira mpasaka amatsayi k'omwana w'elikondi karache msibala sino katukuononya malwa ekosi akanyasi abandu okuononya obwibwosi bw'omusukaruma naluma mbandu banyasaye embo mwami Nyasaye sikilo kugula nolwa kuchichane kwinjira mpasaka kusaya Nyasaye omukono kolubi kuhalike kusibala kuno kuratolo mwana w'omundu kandita mlirele Yesu sayani subie bola amen bola kandi amen nyakulera espindi zino mpasaka nesikila ne pasaka lekandolo kuibala nako hala nawe obunyali obuli matsayi ka Yesu Kristo esiyalero bukhongo bwokununula okuhinya bandu muchimbi nolwa yaracha machayi olwa karacha sikila kata Yesu nasili kubao olwa Adamu yakola chimbi Nyasaye yeka hasi Adamu nabola ndesiye kenye sikila chimbi cha yakola cha mwesimba mrwe lakini Nyasaye yeka hasi okufunika chimbi cha Adamu yali nakole niyera inyama nabulimo nabukulaliselo la nabiha Adamu amachayi kala n'omusango kwali kuchakile khuloma kubandu orule bweniyo abandu beranga inyama sikila okuhinya onomba okufunika makosa komundu abana ba Israeli beranga inyama okufunika makosa komundu lakini nyakubole obunyali buli machayi ka Yesu Kristo orula inyuma yo no manya chipicha ya mangana kalina kekoleke amangana ka Yesu kuicha arata machayi kumusalaba amachayi karacha kumusalaba nibo bunyali obwa kuokoa bokuyinya mchimbi nibo bunyali amachayi ka Yesu kahinya bandu mchimbi sikafuni kakandi chimbita ngesikilale kanomeko kubunyali bwa machayi olwa bana ba Israeli bali bale Misiri banyakana amatuka menji nelituku lyola eliyabana ba Israeli orula musibala esyo butinyu Nyasaye yabola Musa estabusyo kurula omulyango kwa 12 olunyali lwa 7 Nyasaye abola Musa abandu babukuleko amatsayi kemiruko ityo maba bahe humatilwa kemilyango nyumba inyama elirwamo Nyasaye yali naruma Musa nambola litukuno abana ba Israeli banyaka na matuka menji ndahane bilolero nimefanya miujiza ishara kwa Farao lakini Farao hajakubali lakini sasa ninaenda kuwaondoa katika ulimwengu wa utumwa kwa uwezo wa damu na akamwambia wacha wachinje mwanakondo asiye na mawa ni bere amakondi akabula homa mpalapala tawe yasiyo na mawa na walipo yachinja wachukue damu wapake kwenye milango zao akamwambia wapake kwenye milango zao na akamwambia ya kwamba nitakapokuja kuonyesha mkono wangu wa uweza na mkono wenye nguvu hunyumba ya Farao kubana be Misiri njogubira hunju yenywe nsisikiranelangwa Passover I will pass over your houses and what makes the enemy or the power the angel of darkness the angel of death to pass over our houses ni damu ya Yesu iko na uwezo wa kusababisha uharibifu usiingie ilinde nyumba ilinde maisha uharibifu usikanyage kwa nini uwezo wa damu
ndio uwezo wa Passover. Passover inaletwa na damu, na damu iliyopakwa kwenye milango. Na kwa hivyo Bible bola Nyasaye yabola Musa abandu bano babake nenabo Musa na enabo labana ba Israeli emilyango kibahwa matai mabutuko ibo musingire ne indabusi olicheni webigire bilaro habe miremilulu muliye nacho inyama ino mwebigire bilaro muraga funaka meskumbata sikira sina huno ni Yesu ne Bible bola eskumba sisi yafunika muyeta eskumba sinyala ufunika ta sikira anunule esibala yecha kuokoa yecho kuinya musibala sya Farao ke Yesu yalina abirie musifana nyuzino okwicho kuhonokosi abana ba Israeli okwicho kubainya mikono cha Farao nolwa yecha mu alama ya machai nesikira sina ilikondi lyerwala silialiho lyama parapalata asiye na mawa kumaanisha mtu asiye na dhambi. Biblia inamuita uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke kwa nini? Ni kwa sababu hakukuwa na baba wa kumleta ndani ya tumbo ya Mariamu. Ni uzao wa mwanamke, na neno linasema atakanyaga kichwa cha nyoka. Yeye alikuwa amekuja kuokoa, kununua wanadamu, na ni lazima angeliokoa kupitia kwa damu, na hiyo damu ikaleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Usiku wa manane kulitokea kilio. Kwa nini kilio? Malaika wa mauti aliingia, na ametumwa na Mungu akaingia katika nyumba za Wamisri, kwa sababu hawajui siri iliyomo ndani ya damu. Niye njira mchinyumba cha Wamisri na upako mwana wa uranga na upaka inyama ya uranga munchi ya Farao omwana nafwa abaholifa ba Farao abana bafuamo omwana wa uranga buli munyumba nafwa inyama ya uranga yebulwa ya uranga buli munyumba nefwa abandu bachaka kulakaya echikwisi ni chikupwa Misiri yosi nebe chikwisi, lakini nyumba ya Israeli yali nelindwe buli yobunyali obunyala kholo musuku owahaba matuka menji achake kulakaya onyala kubani walakaya matuka manji, lakini buli yobunyali matsaika Yesu no uchila Yesu mbulamu bo no uchila Yesu achende hala nawe no uchila matsaika Yesu kave kubulamu bo no uchila Yesu abo mununuliwo abe akuwe mwokonzi wako amatsaike bagawiwe bali abandu bakhaba matuka manji banyala kuchaka kulolo butinyu banyala kuchaka kulakaya sikila sina amatugu keiwe orula mikono cyabwe kole si wicho kurula mocha no mulembe tawe orulamo mundu nafwa abana ba Israeli barule Misiri mundu nafuye abana bafwa abandu behula omusuku wa Rwanda amatuka menji litugu lya nomela mono amatsaika Yesu kanyala kuhinya obuhambe bwo musuku ya uramo obuhambe bwa shetani bunyala kufunika ku matsaika Yesu esilamo syo musuku ya uraho nabola no nyaka ne mika chosi sinyala kufunika matsaika Yesu obunyali bwo musuku ya kuhambilamo nabola soli chirilata nabola bana sina basometa onyala urulamo matsaika Yesu ndaka mbola mangana kama matsaika Yesu chingufu chili matsaika Yesu obunyali buli matsaika Yesu obukhongo buli matsaika Yesu lino ndeliye visilo musuku olwaya bukula Yesu namura kumusalaba nambamba sibamanya becha kumbamba matsaike chakurachata sibamanya loba mukhupe boka matsaika racha kano kalomata amatsaika loma noenge stabusya Baibrania omulyango kwa 12 noenge lunyali lwa mahumi kabili na kane Bible bola amatsaika Yesu akali musikulusha Zayuni kano kaloma bulai okuyomba matsaika abili amatsaika loma Misiri amatsaika loma nolwe Yesu ya bambwa kumusalaba amatsaini karonyasi kaloma nikakula Bible bola hwakulwa humatsai akali nendo bukhongo obukusi bweikulu okuyombe fedha nende zahabu
wakulwa mmatsaika Yesu, wanunulwa mmatsaika Yesu. Kulweyako abulawa bundu omusuku anyala kukusya ora anyala kurula otaye amachayi ni karata kumusalaba nouchila machayi karata kumusalaba kabe kubulamu bwo obunyali bw'omusuku mbulamu bwo bufunika olwaba mura kumusalaba amachayi karata mmikono kyemisumari kyefumirwamo emisumari kifumirwa mbilenje amachayi ni karata ne Bible bola olwaba lola mukamba ni lituku lye Pasaka ne babola sokunyala kuleka abantu bakone kumusalaba barafu yetaye kubere sikila mukamba zina kubena obunyali bwokole kasita ne batya bakupako mwibi wokulanga bafuna kebilenje nafwa batya kuwaka beli bafuna kebilenje nafwa nibecha ku Yesu nibanyola ufuye olwoba nyola ufuye omusikari wali naliyo nyabukula lifumo nafumira mumbafu mwa Yesu nolwefumira lifumo nayinya amachayi kalonda lifumo nenda machi amachayi nenda machi kasombolo kurula munda ya Yesu okubanyambo yali nakulesibala yakulesibala okusibukula mikono ky'omusuku omusuku yali ni haya ni Lisa yalikuwa amelisa alikuwa amekomboa ulimwengu lakini damu ya Yesu ilikuja kuturudisha. It came to redeem us. Damu ya Yesu inatununua inaturejesha mahali tulipokuwa. Abanda benji bebulwanya saini abandi kila mangana makongo lakini olwoba menya nibakana n'abantu n'omundu mbiwe sibala sino ora benye na malaita orenya abachende bulaita nataka kubahandikira kandi tofauti abantu bera chingombe sikira bandi bakwe abantu bera chingoko sikira batiro bulamu bw'abandi abandi bera abantu bera abandi bafwe abandi bera chingoko nibabo amasomo kabandi abandi bera chinyama na bulimo nibabo amasomo ekasi y'abantu bandi si benye chinchu cy'abantu bandi chirileta benye cyabwe cyo ne chirile babola wenya gutire inyini ye nendo musango kuno nibakole emisango ne misango cyabo abantu emisango cyatira abantu lakini Yesu olwe yafumirwa lifumo amatsayika rula mumbafu mwe amatsayika no kabola abana abantu bose bamusubira. John 3:16 yeyote atakaye mwamini asipote wose musubira Yesu abo mwami no musoli w'obulamu bwe aho ni bwana amachaika no amachaika Yesu kalimo buhongo obokuhinya mbuhambe bw'omusuku mbolambo wabanu wabowa wabanu watirwa n'omusuku wabanu wahambwa mundabu wabanu watirwa musimuka wabanu warebwa hena wasungwa kubisala litulya noni nandi amachaika Yesu leka keche hosi umukono kw'omusuku kwa kutila eminyololo kya kutila amachaika no kakhala keminyololo cyari ni cyakuboa amatuka menje katabali bali mbilindwa olwa machaika no karacha nikatya kwiloba ebilindo sibyaba uchilata sikila machaika no keka mundu wose subira katabali bafwa lakini basubira amachaika bola olwa kabola ko nibasimukuga nibarula mbilindwa Bible bola balolekana Jerusalemu nibachenda lakini omulyango ko kwinjira paradiso kwali kwikure sikila litukulyo there was a transfer abantu barura musibala sesilima benjira paradiso bose abafwa mwami abafwa basubira omwami nelitukulya nondi nyaho bolle nofwe saino norasubira omwami amangana kekole kalitukulla sikahe kole kekandita nofwa kenye kobe no subira mwami winjire paradiso direct no ingana lyekoleka Yesu na chelesa ino sikuli baogando kucheilo kaluge yitayo kuchiche safari ndala na amachaika Yesu kaicho kukula okuhinya mikono ky'omusuku okuhinya mbilindo byakwaboyelwamo abantu baliyanola kino musuka bapangila okwika mukena omusuka bapangila abafweni bakolwa omwami lakini amachaika noleka kecheke kule chimoni cyose cyaba cyaramo kulola cyose cy'omusuku yafunika
chiralolata chilole mulira lya Yesu amachai ka Yesu kaline chingufu olwakeka nikachemukena obunyali bw'omusuku bwafunika yamala naramwa okhola magana kandi kayali nakhola amusyalo akayali nakhola amusibala yamala nakayokhola nalekha chingufungo chobunyali ne Yesu lwali nachicha yabola obunyali bwe mwikulu ne musibala muno buli mikhono kyanje ne nabola mbaheresya muchimwi wachi abantu basubira mbapatize mulira lya papa mwana n'umwoyo mchenuko mwinyama timoni muramakhono kubanda balwaye nibaona sikira sina chingufu chama chai buli obunyali obubira obunyali bundi buli matsaika Yesu amatsaika Yesu n'obukhongo amatsaika Yesu n'obunyali obukhwinya mbuhambe obuhambe bwose waba n'obuhambe bw'echimbi waba n'obuhambe bw'omusuku siyaba n'esindu syawarekwa n'omundu amatsaika Yesu kakhole ekasi khongo mbulamu bw'abandu nyosubira elitukhu lya nnonde waba n'olyawo nyosubira elitukhu lya nnonde Yesu anyala khukhola ekasi mbulamu bwo eranya esiri khwekholekhakho tawe omwami anyala khukalukhanya mang'ana kosi akekholekha kata kekholekhela musilima oko mundu yakhaboye kana omundu yakhabanyiyena amachaika Yesu kanyala khufunula notolo khubolwa otolo khununulwa khandi amachaika lakasilanga kati saino kaba amachaika abelilwa kacha khwiloba kachaka khubola Nyasaye nya kaini khandi na yafwekho singafuye amachaika loma olwaka kaini kachaka khuloma handa ka Yesu kaloma nebebe bola ka Yesu it is speaking a better thing than the blood of Abel amachaike chingokho amachaike chingombe akasinjwa kubelindwa kalango mundu ndi khanda afwe mwitala akasinjwa kumisango kalanga abantu bandi khande babe mbuboye lakini amachaika Yesu kalango obuhonia kalango obulakhule kalanga chimoni chikure kalanga olole imbeli kalanga onine hekulu ochekulu kinguke kalanga ebyachara bikinguke kalanga obukhala bw'obunine kalanga ekasiyo kalanga abana kalanga abasiri khwibula tabebula bana kalanga osiri khutesibwa ta anyolo khutesibwa sikila machaika nokekha khubulamu bwo nochaka kunyola favor unapata kibali mbele ya watu unakubalika kwa sababu damu iko juu yako na hakuna mkono wa adui utakao kukalisha gizani tena. Hakuna vyenye Farao angeliendelea kushika wana wa Israeli. Hakuna vyenye angeendelea kuwaweka kwa utumwa. Kwa nini? Damu ilishamwagika. Nataka uamini siku ya leo, damu hii ilimwagika kwa ajili yako. Ukiamini ilimwagika kwa ajili yako, hakuna Farao atakaye kukalia. Hakuna uovu utakao kaa katika maisha yako. Hakuna nguvu za giza zitakukwamilia, kwa sababu hii bado ni nguvu. Hii ndio siri adui hajui. Hii ndio siri waganga hawajui. Hata kama wamefunga miaka ngapi, kwa neno moja damu ya Yesu itafungua. Damu ya Yesu iko na uwezo. Ilivyotiririka ikanena mema kwa maisha yako, inasema uinuliwe tena, inasema upandishwe, inaita msamaha. Hata kama ulikosea, inasema usamehewe, inaita msamaha, kwa sababu neno linasema ndiyo agano jipya tulilo nalo la ondoleo la dhambi yetu. Tunaondolewa dhambi kwa damu ya Yesu. Tunanawa damu ya Yesu, tunaoga damu ya Yesu, na uweza wa giza hautatuandama tena, hautashika maisha yetu, hautatugwamilia, kwa sababu ni uweza mkuu, kwa sababu ni kazi kubwa Mungu alifanya ya kutoa dhabihu. Na katika dhabihu hii uwezo unaozungumza ni damu iliyomwagika, ni damu iliyotiririka, ilibadilisha hali. Nataka uamini usiku wa leo, hali zinageuka, hali zinabadilika kwa sababu ya damu, kwa sababu ya uweza wa damu. Watu waliofungwa na kushikwa miaka mingi, ninaona usiku wa leo, naona majira
majira haya wanafunguliwa, naona nyakati hizi wanapata uzima, naona wanainuka tena, wanapokea uhai, wanasimama tena, waliokuwa hawajiwezi wanaenda kuweza tena, kwa maana wameoshwa kwa damu. Waliokuwa wamepandwa mapepo na majini katika miili zao, mapepo zinaenda kuhama. Waliochanjwa mili wakaingizwa majini zinaenda kutoweka, kwa sababu damu ya Yesu imekuja kukomboa. Walifungwa miaka 400, lakini hatimaye kwa kusikika damu Misri ilibidi watoke kwa utumwa. Hata kama adui amekukalia miaka mingi, the season of your deliverance has come. Kwa sababu gani? Ni damu inanena, damu imeandika ukombozi wako. Neno linasema hata ule mkono, Colossians chapter 2 verse 14, ule mkono, hiyo handwriting iliyoandika ubaya wako imefutiliwa mbali na damu. Damu ina uwezo wa kufuta dhambi ulizozifanya. Kuna nguvu katika damu ya Yesu, kuna uwezo katika damu ya Yesu. Unafuta maandishi wakati shetani atakuja kukushtaki, kwa sababu yeye is the accuser of brethren. Anakushtaki kila siku, he is constantly accusing you. Upende usipende, anakupeleka kwa jaji mkuu Mungu kila siku. Lakini wakati anapotaja, na hayo maneno haitaonekana, kwa sababu handwriting iliyoandika ilifutiliwa mbali. Makosa yako hayaonekani, hata kama ulifanya nini. Kama Paulo aliua watu akiitwa Sauli, akaua watu akamaliza, lakini baadaye Mungu alipomkubali, neno linasema na damu inafuta dhambi, inafuta mabaya yaliyokuwa yameandikwa kwa ajili ya Sauli. Hukumu ikaondolewa, makosa aliyofanya yakafutika. Hakuna evidence tena kwa wale wanaokubali damu ya Yesu, kwa wale wanaopokea Yesu na wanasema mimi ni wa Yesu, na damu inakuwa juu yao. Mimi nataka nikuombee usiku wa leo. I wanna pray for you in the name of Jesus Christ. Mungu alete tofauti. Yesu aanze kufanya neno lisilo la kawaida katika maisha yako. Mungu ageuze mambo ambayo huwezi ageuza mwenyewe. Mungu aulete mkono wake wa uweza kunyunyiza damu katika maisha yako. Natangaza damu katika kila hali. Natangaza damu katika nyumba yako, katika maisha yako. Waacha nguvu za damu zidhihirike katika maisha, zidhihirike katika afya yako. Magonjwa yaliyoletwa kwa sababu ya maagano mengine, wacha yavunjike. Hayo maagano yakatike kwa sababu ya damu. Ninaita damu kwa maisha yako, ninaita damu kwa uhai wako, naita damu kwa nyumba yako. Natangaza damu ya Yesu, wacha na itamalaki, wacha na itembee katika sehemu yako ya kazi, katika masomo yako, na damu ya Yesu izungumze. Tunaposherekea Pasaka hii, damu ya Yesu izungumze katika taifa la Kenya. Natangaza damu izungumze katika miji ya Kenya. Damu ya Yesu izungumze katika mabunge za Kenya. Damu ya Yesu izungumze, itaje mambo mema katika wananchi wa Kenya, katika jina la Yesu. Ninasema kwa jina la Yesu, wacha korona na iondoke kwa sababu ya uwezo wa damu. Pasaka hii wacha ilete mvua, na mvua ya damu ya Yesu kuondoa magonjwa aina ya korona katika taifa hili kwa jina la Yesu. Wacha tushuhudie mkono wa Bwana. Ninatangaza uwezo wa damu katika kila hali, katika kila nyumba, katika kila boma kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa maana unatenda. Asante Yesu kwa maana unatenda. Kama hujaokoka sema Yesu, ninakupokea uwe Bwana na Mwokozi kwa maisha yangu. Ninaamini ulinifia dhambi zangu, na siku ya leo ninaokoka na kuamini. Sema amen. Wewe umeokoka, nobano subie Nyasaye akubola winjire abundu wekayaka abantu basubira kata matsayi ka Yesu, wekayaka hala nabo. Noba wenya kuhaba no khaba ku namba ya 0792 728672. Bananga Pastor Jack
owa Jesus Healing Center omwami akukasye. Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu, karibu